Hashize igihe Rwanda 1000 Stories TV ikugezaho inkuru z'ahantu nyaburanga basura mu Rwanda. Mu Kinyarwanda tuvuga ko uwambaye ikirezi atamenya ko kera, kuri benshi niko bimeze. Uyu munsi ndagutembereza mu karere ka Karongi, ni kamwe muri turindwi tugize intara y'Uburengerazuba. Ni akarere k'imisozi miremire, igice kinini cyako kiri ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu. Iyo ikaba imwe mu mpamvu zihagira ahantu nyaburanga. Karongi ni hamwe mu hantu hasigaye hakunzwe muri iyi minsi. Zimwe mu mpamvu zatuma ujyayo: iya mbere ni ikiyaga cya Kivu, kiri ku buso bungana na kilometero kare 2370, muri zo izigera ku 1000 zingana na 42% zibarirwa ku Rwanda. Gifite ibirwa bigera muri 250 bifite ubuso bungana na kilometero kare 315. Nicyo kinini mu Rwanda, kikaba ikiyaga kitabamo inyamaswa z'inkazi nk'uko bimeze mu bindi byo mu karere. Iki kiyaga kigabanya aka karere na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko binameze mu turere 5 muri turindwi tugize intara dukora ku kiyaga cya Kivu. Undi mwihariko gifite nuko gitandukanye n'ibindi byo mu karere. Kiracyari gito mu myaka ugereranije n'icya Tanganyika gikuze kurusha ibindi mu karere. Impamvu ya kabiri ni ingoro ndangamurage y'ibidukikije. Niyo ngoro iteye gutya muri Afurika. Muri iyi ngoro uzahasanga agace k'ibuye ryavanwe n'Abanyamerika ku kwezi. Impamvu ya gatatu ni ibirwa bigera ku 8 bifite amateka atandukanye. Birimo ibyakambitseho umwami nka Mukondwe, ibyakambitseho ingabo z'Abadage mu ntambara ya mbere y'isi, iby'abantu bakoreraho ibikorwa bitandukanye mu kwinezeza, ibiriho inyamaswa nk'uducurama n'ibindi. Ikirwa cya Nyamunini cyonyine mu bihabarizwa kiriho amoko 141 y'ibimera n'amoko y'inyoni agera kuri 53. Nyamunini cyo kirwa kinini mu karere ka Karongi nyuma y'Icyambabara. Ibirwa biri mu karere ka Karongi bicumbikiye urusobe rw'ibinyabuzima bidakunze kuboneka ahandi. Impamvu ya kane ni inyoni zitandukanye, by'umwihariko izitwa Kingfisher na Cormorant. Izi zikunda amafi kandi zirayirobera. Uzazisanga ku birwa biri muri iki kiyaga kuko n'ubundi ziba ahantu hari amazi. Impamvu ya gatanu, ndetse ikaba ni ya nyuma turi bukugezeho uyu munsi, ni inkombe ziteye amabengeza. Aho waba uri hose hegereye inkombe z'ikiyaga cya Kivu hari amahoteli atandukanye ndetse n'ibindi. Muri aka karere niho hari isoko ya Nili ya kure kurusha izindi, nayo isurwa na benshi bazi Nili nk'uruzi rukora urugendo rurerure kurenza izindi, aho ruturuka mu misozi ya Karongi. Hari byinshi byakunezeza muri aka karere, ahasigaye nahawe.